makadi muri Zimbabwe pachivhitivhiti chenyu zimejidi apo patinokupa nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pano pane chimwe chiitiko chiri kutotishamisawo isu masitizens eZimbabwe muno muZimbabwe kuti ko zvii zvakuitika munyika yeZimbabwe right. Pane chimwe chiitiko chiri kuitika munyika yeMozambique kuti mauto ari kusaidhire vanhu achitoratidza kuti patova mahwani ende zvichiratidza kuti maleaders eFrelimo ruling party ekunhikirini ekuMozambique vari kutonzi vane building ravahwanda mavari imomo nekutoti zvakutonetsa vakutotya kuti vanogona kungobatwa anytime. So pana manyaya ekuitika ndeyekuti Zimbabwe yaisa military kuvarimi vanhu vari kugara mumapurazi. Military ndaikutoenda ikoko yakutonoratidza kuti patoshata kana kuti vakutotyisa vanhu zeke kuti ivo vamiririre vanhu. Chii chiri kuitika naye military yedu yeZimbabwe? Mubvunzewo zvedu because zvinoshamisa izvi zvakafanana neizvizvi kunzwa kuti military yatovemo mumapurazi iri kurimuvha vanhu vari kunzi vari illegal. Ko akambovaisa mumapurazi momo ndiani? Hapana munhu akaenda anogara ega mumapurazi momo, hapana. So chotarisa futi nyaya imwe nyaya inondirwadza ndeyekuti military iri kushandiswa mabasa akadaro inanobvisa vanhu ichiita sekunge kutombonyikidza vanhu kuri kuita vanhu vachidzingwa mumafarms iwayo. Ko iyo iri kupiwa mari? Yo, toda kuti tionesane because kubatana tinofanira kubatana tichionesana tichiziva kuti tichazorwera chii. Right, uri pabasa but mari yauri kupiwa neyawaimbopiwa yakasiyana. Tikatarisa military iyoyo vashoma, maybe mabosses emilitary ndo vanotohora mari yakati nemusoro. Vana ava vari kutambura, vana havana dzimba, havana motokari, vana havabvumirwe maloni ekuti kana uone musoja ane mota zvinhu zvinotoshamisa kutozviona izvozvozvo. Vana vanotambura. So why muri kuvashandisa mabasa akadai kuti varwise vabereki vavo ivo vachitambura musiri kuvapa mari? Ndiyo nyaya imwe yatei ndichibvunza. So panapa chekusiya muri kuchimurenga. Thank you for watching. Salibonani ma-citizens. Bafowethu, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. I think angila 4-5 days ndikhulumile ukuthi uyabona into yenziwa lamanyasa lamabumbwa abantu ngasingayiqapheli. Hayi, sovuka kudala. Ndakhuluma ngathi liyazi na ukuthi la ama-locations onke aseduze lamadolobho abafuni umntwana weZimbabwe abe ehlala lapho. Bafuna umntwana weZimbabwe ehlala kuma-location asekudeni ledolobho, okokuthi angeke ungene edolobho ngenyawo. La ngiyayibona la iBellevue, iBelvedere bediliza imizi. Ende kuba ngikhuluma futhi ngisithi thina amaZimbabweans sifuna ukuvuka nini emangutsheni. Cabanga umuntu ukhona emzini wakho, uyakhile indlu enkulu kanje, uyabamba izandla uthi hayi diliza lendlu, diliza kule property, kule everything lapho. Or le mali le ya andike ndibuze bafowethu. I think abantwana beZimbabwe badilizelwa imizi yibo abantu laba abathwalileyo ne bayaziyo ukuthi ale mali iyangena masinya uyayanga enye. Phela bafowethu ngakuthi imali le uyithole lokusebenza, uyithele kamzima, uyabe usaphililane emhlabeni. Nangu umuntu le grade A1 aze la kuthi ngamanyasa kwake lokhu 2-3 akula sibhama akula next imizi yadilizwa kwabantu kumile nje
hayi mina ndazi bafowethu ukuthi kahle kahle ladliswa inhliziyo yefudu eyokuthi ifudu liyahamba lime libisele inhloko phakathi lenze njengokuthi lifile libuye futhi lihambe kancane kancane kanjalo because le nto le hayi mina hayi ngiyayisarenda mina ngiyayisarenda vele angizange ngayibona into enje sikhuluma every day sakhuluma lapha kwake kwaba le kuthiwa yini le ithoyithoyi beyifuna ukuyenzwa ePitori e-embassy ukuthi amapassport ayabiza hayi into yenzakala ayikho right kwaswelakala abantu bahamba kuswelakala abantu mara abantu bangena ngapha ngedamu lapho one ubuyele ekhaya ubhadalisa imali yokubuyela ekhaya because awula passport right nangu nilapha eSouth Africa asenzeni i-demonstration sihambe ku-embassy siyobatshela ukuthi le nto eliyenza ayikho right kuyahluleka nje abantu bayignore nje abantu bazihlalele kanti kade lifuna ukuvuswa ngehloko or lifuna ukuvuswa kanjani that's why mina ngithi bafowethu ne salinda into ezincane nje lezi zinto ngazingazilungisa bafowethu sizoyenza door to door silibetha silishaya sithi asambeni akula uzobuyele emuva yiyo into kumele siyenze kahle kahle abantwana beZimbabwe that's why ngihlala nje ngihlabela one song ukuthi lina liyadiliselwa ekhaya ngapha eSouth Africa amabhizinesi alabantu akhona agcwele asambeni sochisa asambeni sodiliza bazwe labo ubuhlungu mara la manje bafowethu lilele nje emzini lilele emkhukwini imkhukhu yangona lizoyibaleka liqhothaniswa libuyiselwa ekhaya ungelalutho ufika ekhaya lizofakwa kuma-refugee belitshela ukuthi awuso umuntu weZimbabwe lisafaka isigodo endlebeni lisarelaxa but uChief Judah ulitshela every day uzwa umuntu manje esithi hayi into yokuthi ikwini into yokuthi inyasa ayikho right mangaki amanyasa lamabwini ake adiliselwa imizi kwabulawa amandebele amaningi kwabulawa amashona amaningi bafowethu why singaphakami yini into ebuhlungu bafowethu into ebuhlungu yintoni enza ukuthi sisale nje sithi hayi kuzolunga licabanga lina uNkulunkulu uzobuya eZimbabwe ayehle phansi athi sengibuye kuzolungisa ilizwe wonke ama-fake pastor lawa agcwele eZimbabwe wonke ama-fake prophet agcwele eZimbabwe anikezwe izimali akhuluma into engekho nje lokho belitshela ukuthi hayi ungabheka wonke ama-prophets aseZimbabwe athi towards my elections iZimbabwe iyoba letshintsho hayi next year lokho benza njalo banikezwe imali labantu lina lokho lithi hayi kuyolunga hayi liyaguga liyaphela and abantwana benu nabazukulu benu bayasala bengalalutho bengayazi lutho lelizwe labo njengoba uChief Judah usitshelile yonke into eyenzakala madoda wayesingaphakami ngibonile mina ku-Facebook ukunye kuwumuntu bathi ngusabuku ukukhuluma isiMalawi total kuthi le ndawo ngeyami halo muntu umoshile angisamfuni kusigaba sami isigaba umuntu ongayazi le Ndebele ongayazi le Shona ongayazi le Sikalanga sele ndawo kuthiwa ngusobhuku
ayiba forward ayiba forward ayiba forward ayiba forward ayiba forward kahle kahle bafowethu lifuna kwenza kanjani kahle kahle hayi kungcono sibone iplan ukuthi wonke umuntu kumazwe wonke esikhona asibuyeleni ekhaya abasihambise basikhiphe kuma society sibuyele okwamanje into lingayaziyo njengoba libona yamabwili lamanyasi ediliza imizi yamaZimbabweans why bayenzela ukuthi khonapho konke likhona ngalibuyela ekhaya angeke liyohlala emadolobheni lisayohlala emakhaya khaya lisayohlala kuma-squatter camp le nto yokuthi lihlekana lithi abantu balapho bahlala emkhukhwini lina lisazoyohlala kuma-plastic plastic yikho lapho lisayohlala khona because okwamanje ekhaya emaguswini sokugcwele bosabhuku lamachifu amanyasa lamabwidi uthola umuzi kababa wakho sokuhlala umunye umuntu bakutshela ukuthi wena anti ube uhambile so le ndawo sengekabani bani so wena uzohlala umela uncenge lelinyasa lebwidi ukuthi hayi ndizokuchutha la lizohlala ezintabeni lokho lithi hayi kumnandi eSouth Africa kumnandi hayi freedom hayi human rights lisajabulela ama-human rights amanye amazwe uyabona umuntu uthi umntwana weZimbabwe uphuma ku-liberation struggle uyabona kuwumuntu left hayi kungcono silandele uChamisa angazi kahle kahle ukuthi hayi bafowethu hayi ndikhathele